wa Muhindo Polo Kalekene. Mie nilifikaka huku kudemile de. Nikafika huku lakini ilikuwa maibobo, nikakosa kwenye ndafikia. Nilifikaka huku mie peke na mtoto wa Kaposo. Wakati yenye nilikimbia Kagoma kufika na bashaka nikosa, wakawaza nishaka kufa, mwisho wakaenda sikia niko Butembo. Nikakimbilia huku Mumasuli, nikaenda fikia kwa Kahese akaniambia mie sina kwa kulala, kitaka chilishaka ishi. Kaposo alishaka maliza vyote, mie sina kwa kufika. Pale kufika tuko tu mule Masambo kwa mama yangu, wakafika mama pamoja na shangazi Kibaya. Shangazi Kibaya tulikuwa tuko bashege. Wakati usikilia huruma tukaenda lala kwenye kwa sokolo wetu kwa wanaita Burongwe, na Burongwe ule ni bonde yake na Kalekene, manake yeye Burongwe anaoa dada yake na Kalekene. Basi nilikuwa nikiendelesha Masambo, nilianza Masambo huku kudemile. Niliacha Masambo huku kudemile 19. 2019 tiki nilikuwa sina franga. Basi wakati Mungu alinisaidia nikapata franga kidogo. Nikaanja Masambo huku tiki chitaka na chitaka kuliwa kwa miaka 43. 43. Basi nilikazana, franga zile nilikuwa nazo zikanishia. Nilikobilizia kuzisha vitu vyangu vyote, nikaendelesha, nikapigana. Mungu amenisaidia leo hii nimekamata hiki chitaka ku 2024 na muni 43 zanjo hiki kilisha ilikuwa na kilishaka potea. Sasa kwa leo hatuko tena ba maibobo, hii nafasi yote nilisha ipigania resire, na nilishafika wakati ya kupanda mgomba. Na hii mgomba nilipanda kuonesha isinye ya Bukamake, Mukama mwenye budongo na tujo mwenye anapandaka mgomba. Na hii mgomba inaonesha Kalekene iko na nguvu, manake Kalekene ni mtoto wa Watinda. Na kitaka ye Watinda aligabuliaka watoto wake watatu. Mtoto wake ye Watinda njo yenjo mwenye chitaka kazala mtoto wake wa kwanza, njo wanamuita Kisodocho. Kwa leo Kisodocho ni mie Kambale Kalekene Pokisi. Mtoto wake wa pili njo wanamuita Kanyenye. Ye Kanyenye bashamugabulia kule njo kwa wanaita Burumbika. Mtoto wake wa tatu njo Kahese, njo mwenye kule Lona kwenye kukakata ile Mahero kuendelea kule, lakini Mahero leo hii Mahero Pokisi amisha irekipere, imebakia mu jamaa yake na njo mwenye Mahero. Watatu njo sasa njo le Kahese ule sasa kule njo mwenye mgini Alona. Yeko Mulona. Huko watatu nilisema mbele, wa kwanza ni nani ni Kisodocho. Kisodocho leo ni mimi. Wa pili mdogo yangu leo hii ni Kanyenye. Kanyenye njo mwenye Burumbikana kule njo kwenye Kalekene kwenye bali muzika, na kaka yake mwenye Kisodocho wanamgabulia wapi? Kisodocho wanamgabulia Masuli. Kisodocho njo mwenye Masuli, njo mumbere wa Watinda. Basi leo hii budongo hii umeshakuwa rekipere na Kambale Kalekene Pokisi. Nimepigana vita huku, vita yenye Leonare babangu alishindwa, vita yenye Kaposo alishindwa, vita yenye Banyaburumbika batoto badogo wangu ba Burumbika balishindwa. Mie leo nimeimaliza. Bulongo yake kitu nasema aligabulia nane Watinda, aligabulia watu tatu. Ndio. Tatu ni huku na huku. Ndio. Na ule watatu sasa ndio wewe. Watatu ndio nani aligabuliwana wapi? Juu unaonesha pasi mbili tu. Pale nyuma. Kule nyuma, kule kubaraza. Ndio, ninakupata. Wa kwanza nilisema mie Kambale Kalekene niko muasili, mie ndio nilizaliwaka wa kwanza. Wakunirudia na mie wa kwanza ndio walinigabuliaka hii Masuli. Wapili hapa kwetu naikala hapa deja na hii sinya ya kuonesha jinsi nimepanda mgomba, inaotusinya kuonesha jinsi mimi ndio mwenye budongo ke
Mupangai haizi pia kule kwenye wanaitaka kwa kilalo kule wanaita Tulihi mpaka kule Kilonge kule njo Masuli karibu pembeni ya kwa Mwami wa Manga, ile yote ni Buhimba Masuli. Sasa Masuli yote leo hii ni ya Kambale Karekene, make Masuli hii ni ya Kisodocho. Sasa nilisikia uko nasema watu wanakiaka leta mambuzi hapa kwako. Jani wanataka tu hapa kwako waliteke wale wengine. Aksanti kuniuliza kwa ile swali. Bana niletiaka vile mambuzi, mie njo mkubwa mwenyewe Watinda alizalaka, mimi mtoto wa kwanza wa Watinda. Na mie mkubwa, mie njo mimi nawaka niko naongoza wale wadogo yangu, nisheti waniletee ngemo. Na mie nizipelekee sasa mwami wangu mwenye Manga ye Chihimba. Na maana ya Kahese maana ya Kahese wasili ya huku kwetu sie tuko Bayira. Kahese ni mtu mwenye make ni mtu mwenye anatiaka moto mchaanda, manake anatwanaka chaanda ni baraza, make ni mtu wa kutwana, make wa konga moto mubaraza, njo maana ya Kahese. Na Kahese ni mtoto wa bibi wa pili wa Watinda. Njo vile asili iko. Nilisikia kama unajua historia yenye tuko nafanya hapa ni ya kuexplique kizazi na kizazi. Nilisikia kama wanasema kuna kuwaka ile muhako. Ndio vile. Ndio. Ile muhako inakuwaka mbuzi wanazitosha vile familia mbalimbali zinaleta hapa. Ni mbuzi 10. Ndio. Ile mbuzi 10 wanaziletaka mara pili mu mwaka. Ndio. Sasa wewe mwanaletiaka ile nani naona pokeaka nini sasa wote unazibeba kwa mwami. No, wewe mwenye unasimamia vile baloko yako unapokeaka nini kusimamia hii mahero yote? Ndio. Kwa leo gizi niko hapa leo nimetoka kwanza Muvita. Na kwa leo sianja pokea hata na mbuzi moja kusema nipeleke kwa mwami. Hapa ndio niko Muvita sasa, na ndio maana tena nimemaliza vita. Sasa ni vitu venda na mwabe polepole, manake kuhistoire mie mumbere wa Watinda wakati niligabuliwa Masuli, na mie nikapatia Masuli, nikegabulia watoto yangu fulani juu mpaka ni cha mingi siwezi weza jereche chochote. Nikapatia notabilite, nikapatia bandugu wangu wengine bakirereka. Sasa notabilite inaletaka mbuzi 7 meko alo yanja zileta bangali tu wanazipana tu kule ma systeme zao habaye nifikishia zoko mtele ni histoire mimi kwanza tu histoire mesi anjazi pale, lakini mbuzi yenyewe niko nanja pata kambuzi kamoya ni yenyewe wanaita chato. Na ile chato kwa mtu anakana kambuzi vya vile ndio kwa leo yenyewe nishanja pokea, lakini nimekitosha kwanza kukaposo nyuma alikuwa anazipokea na afikishake kujamaa ta moyo, lakini mimi kambani kale kopisi nilishanja fikisha mbuzi moya na kweli abayo na mambuzi mimi, lakini niko na wewe badogo yangu. Sasa naona recommend kwa watu wa Goma nini? Watu wa Goma wenye Goma wanaishi Goma wanapendake village yao, wanasema huko kwa maimportance gani? Ona ni vipori tu. Ipo saa havina hata maana, ni mashamba visema Goma venye atulimake atusemi tuko na maana kana kufikia huko, wala tu wewe mshazoea shamba kwa sababu utabakia huko unawaposia nini? Kitu moja yenye ndeza ambia bandugu yangu basiogope, vita nimeimaliza. Ile vita kuimaliza balikuwa kanaogopa juu wale balozi ni bandugu yetu, sie baba ni betu. Ndio baliwaka sokolo wetu Karekene. Na mubale watu mulikuwa mtu moya, mimi sitogopa kusema ni Kaposo. Na Kaposo naye iko parimi yenye baliua Karekene sokulu yangu muyomba yake. Lakini kwa leo nimepigana vita na vale gizi waliwaka Karekene wote wanasema na Kaposo iko parimi mubali. Sasa kwa leo nimeshakimbiza Kaposo, mtu yote asiogope asema tamua. Mimi kwa leo nilishajenga, nishaikala, jamaa imeshaona yote. Jobo, ningefurahi mniulize kama ni kweli nilishaweza tia nyumba mu village. Nisema kwa kweli ndio nilishajenga nyumba kabambi, ndio ile kule nyumba kabambi ni 70 tole.
na zingine zeni nilirudisha kukimbiza babandi zote nishababishana franga, njo kwa ile njo kwenye mimi naishi. Na njo vile bandugu yangu mkuye tujenge village yetu. Hii njo Kishasa yetu, njo Bulaya yetu. Basi badanganye Goma hakuna kitu. Nimeuza na kingine nimerudisha tena franga ya watu $6,000 nimesharudisha. Ile ni kusema mimi napenda turudie sie wote ku village yetu. Tuko tunazala tutakimbiaka wapi? Goma tu ni volka hakuna kitu, basi badanganyake bila kuna kitu. Leo hii niko nakula kama kawaida. Eske budongo ni richesse? Budongo buko na importance gani kuwe mumegombole budongo yote? Wakikuja huku watapata nini huku for example? Wakakuya huku, unajua wakati yenye Mungu aliumbaka dunia, alipatiaka kwanza utajiri kwanza ya kwanza kwa mwanadamu ni shamba. Akaonesha vitu vyote, akasema kazi yenyewe mimi nakupatia uchunge hizi shamba, ulime shamba. Na mwisho kila kitu kyote tunakulaka, utajiri wote ni kwanza wanje kula kwanza. Ulime kisha utakula utaishi mzuri. Na kwa leo niko nalima na niko naenda ona nishaka kuwa mzuri. Na ndio utajiri wote ule. Na mimi najua kwenye kula huko kila kitu kyote tu ni muudongo. Mtu asikudanganyake. Hakuna kitu kenyeko kia mzuri kushindia udongo. Udongo iko na maana mingi sana. Unapanda mti, unapanda mimea, watakuzika pale pale. Maka udongo ndio richesse yote, mtu asikudanganyake, hakuna kitu kizuri sawa udongo. Asante. Bon. Nawaza tunafika presque kumwisho. Nishapana recommendation ya watu wa Goma bakuye balime. Na mie niko huku nilisha vivre evenement, mie niko huko wa muifamie. Na wao wakati ngo wa Kalekene Muindo Kalekene Paul. Niko na vivre ma evenements mwazimwa za huku. Na mimi nezi presize ke budongo ni richesse ya kabambi sana. Parce que huku wanakumalisha kwanza ya richesse ya kwanza huku ni virai. Na mimi vinakomala na milingi yote hii hapa. Tunafuga vinakomala, wanafuga nyama huku inalalaka nje, hakuna hata mwizi huku akoba mwizi wa Goma sote zifugo na ogopa. Na mbuzi kependa lala nje narudia sasa napenda kuku. Kisi maji hakuna wizi. Virai vinakomala huku vya mingi, mafuso zinatoka huku zinaenda Butembo, Goma huku ndio kunalisha presque Nord Kivu yote. Jo tunabarekomande mkuu hata haujue lima, haiko kulima mpaka ni kupiga jembe mbudongo, mimi unalimisha na huko unachunga udongo wenu. Njoo ile na mimi nesi barekomande sa vile mko wenu mkuye mujenge na nenepeshe mugini, paske mkishe nenepesha mtakutana mugini nakuwa na valere sana. Na parsa mugini yenu ni ya valere sana juu iko kubarabara. Wengine unakutanaka manani zabo inakuwa mbali, unafika kwenye utafikia na gari epu natoka pale njoo unaenda sana migulu ini semene njoo unafika ku mahero yenu bie kukitaka chenu tandiske yenu gari ziko napita hapa mbele zinaenda kama makasi si buki pese vinaenda Byanze manaka nafasi yote tuko mvile nyinyi hii haitozi kozeleza vile nani inakosoa tu watu wakei civilize. Njoo na nisie watu wa Goma ndio tutakuwa huko tunajenga, tunaleta ima creativity, masharisha telefone, ima vitu gani inakuya huko. Njoo vile na mie njoo yangu yote ile. Basi asante, mimi nashukuru, muniunge mkono bandugu yangu. Mimi siku yako ujisha huku chitaka, lakini maparcele nishazigabulia jamaa mkuye, nimepigana vita, hatutakosaka tena kwa kuikala. Na hatutakosana kwa kuzikiwa mkuye. Mie pokisi ndio mwenyewe mimi nabaita, mie sikupia juu ya kukula, mimi nilipia juu ya kujenga, nitafute udongo yetu. Sie tuko na address. Asante yote ile. Jamaa nashukuru sana kaka kwa kazi umefanya. Haiko kila mtu ndio anapaswa jitoa kwa kazi umefanya kabisa. Jamaa courage na merci kwa kazi umefanya. Asante na mimi nashukuru jamaa yangu. Asante na badogo yangu, batoto wa babangu mdogo mobile. Huko banamutaka Leonare. Wale wote bakuye jamaa yetu, umoja ni nguvu, bakuye. Tupigane vita limoya, hakuna kienye tutashindwa. Badui wote tulisha bakimbiza. Hii ni budongo wa mababu. Hii ni budongo wa mababu. Mina bapatia maparcele. Sitaki mtu wowote wa jamaa yangu badogo yangu bote mtu aujishe.
mtoto wa mtoto ataonaka hii udongo, na mtu mwenye ataujishaka sitaki. Aksanti. Mimi Kambale Kalekene Pokisi Kitodocho, mina ipatia dada yangu mdogo yangu Kahambu Godelive Kalekene Joele. Hii parcele hii ni yake. Asante. Parcele hii inapatikana pembeni ya kanisa ya Vaporo. Gizi mina ipatia wadogo yangu. Kila mtu akuye jenga ku village yetu, tutie ku village yetu Valere. Yote ile. Na mwenye anashimamia parcele hii ni bwana yake na Joele Kambale Kasonia Emery. Hapa njo mahero ya mababu yetu Watinda mwenye anazala jamaa yote ya Kisodocho. Sasa kwa leo ni sisi wa Kalekene. Sisi tunaonekana hapa pa mahero ya jamaa. Na hapa njo nafasi yetu ya kusikia sisi wote jamaa ya Kalekene. Pale njo taendaka. Hapa njo kwenye tutazikiwa hapa kote. Yeye njo Kambale Vatrea mbafu moja. Manake nimepana mimi Kalekene hizi parcele tunazigabulia hizi hapa watu wawili. Bado tutagabula hii katikati, lakini tutatosha ya dada wetu mtoto achirereka hapa, tutamwenezea 25 sur 25. Njo huyu. Tutamwenezea hapa 25 sur 25. Tutakuwa tukishamtoshia mezire zake, ndio sasa jamaa sasa inagabula hii sehemu yenye sehemu kanabakia hapa ni kwa watu wawili. Hapa tu ni pembeni tu ya mahero ya jamaa. Hapa kutapatia watu wambili. Marcelina Nyamunano Kalekene na Divine Kalekene ni ya wadogo yangu wawili. Ni yulu ya kwa papa ye Polo. Na kwa Polo njo hapa, na pembeni ni kwa dada wa Chirereka, na huku pembeni kwa Chutso. Na mina kazi ya mkazo jamaa ya Kalekene ikuye jenga ilete maendeleo. Sitaki mtu wa kuujisha, nimesema na sauti kubwa. Sipendi mtu wa kuujisha. Bawere Kalekene lakini ameujisha hii parcele. Me parti yake sehemu yake njo hii, lakini amesha iujisha. Asante. Anaujisha mara hiyo mbele ya jamaa yote. Jamaa iko pale. Hii inapatikana kumupaka yetu sisi Kalekene na Chimbu. Parcela tena iko katikati ya sie na dada Karafuli. Akitanda dada njoo ule kwa analima. Na pembeni huku kotea huku tu na Chimbu huko nyumba ya Lubini. Na Lubini Kasereka Lubini na baba wa Lubini njoo huyu tuko naye hapa Kambale Vatrea. Hizi parcele hizi hapa niye Kambale Kalekene Pokisi Kitodocho nimezipatia wadogo yangu. Parcele ya kwanza kutokea kubalabala ni ya Kasereka Kalekene Watinda. Parcele ya kufaka ninaipatia Kakule Keta Kalekene. Parcele ya tatu ninaipatia mwingine dada yangu Mariamu Kalekene Bakola Bate. Parcele ya ine minepatia mdogo yake na Kasereka minepatia ye Dani Kalekene. Inapatikana chini ya parcele ya mkubwa yangu Adeline. Parcele hii ni parcele ya mkubwa yangu mtoto wetu wa kwanza Kanyere Adelina muli wavyo Kalekene. Parcele hii munapatikana ndani baraza yenyi wanaume walikoka wanaikala, lakini wanaikala kama tu ni baraza tu ya wanaume kuikala tu. Hii parcele hii ni yake. Asante. Na wadogo yangu hapa nimepanda mbele ya wadogo yangu, lakini sipendi mtu akugujisha
jamaa yangu yote watoto ya Kalekene wote usikuwa wakuuzisha, lakini wakuye wajenge, tulete maendeleo ku village yetu. Sitaki mtu auzishe, lakini tu mujenge. Jamaa yetu hii ya huku ku village yenyewe ilikuwa nekala ya Kahese na yeye ni Burongwe bo, na wale ni wadogo yangu mnawaona, na hii parcele hii ya muri wavyo pembeni kuko baraza ya jamaa, manake mimi napenda niunganishe chihanda chote limoya. Hapa ni fasi ya mpaka yetu, hapa ni fasi nako ni baraza, kwa wanaitaka misaka ya jamaa. Hapa hakuna mtu mwenye anaweza faa ziaka hapa ile. Hapa hakuna mtu, lakini ni musaka, ni fasi kwenye mwami anaweza ikala mwenye budongo yeye Kalekene kupumzika. Ni hapa, lakini haiko basi kwenye tunaweza zika, hapana. Ni fasi kwenye anaweza tu ikala anazungumza na wengine. Ile mti wanetiaka pale juu ya kusema ni muti tu inasimamishwa tu, ni muti. Sasa wanakataka metu ikuna pandoka tu ni kamuti tu. Sasa vile unaweza tia muti yenyewe wanaitaka muti ya chikoha, ni muti tu unapandaka kwa muti ya kusema, manake ni madrese za kwenye wanaweza tafutia mutu na kupatafuta limite iko sawa vile tu ni borne tu. Bongo hapa mie Kambale Kalekene Kokisi nimepapatia mkubwa yangu Muhindo Kalekene Moize Pala, na batafatana na ye Pasia Kalekene Vumilia, batafatana nda wapimia kila mtu mwaga mumwe atakuwa nakamata 40 sirikenze na mwingine anakamata 40 sirikenze, ndio wote nitabapimia kuanzia kwa hii muti hapa, kuanzia kwa hii muti hapa mpaka pale mbele. Ninabapimia wote wawili watakuwa fasi moya. Na wanapatikana hapa tu kutaka cha Chirambi. Wanafatana hapo, watakuwa chini ya Mahero kidogo, maana chini ya balabala, maana Mahero iko yulu ya balabala. Sasa wanapatikana hapa chini ya balabala yote ile. Hapo kwa balabala mbili hapa kwenye tuko gigi, mimi nawaonesha hapa ndio kwa mpaka yenyewe nilikuwa napigania na jamaa Kahese. Wenyewe walikuwa wanaita Kiendanzira cha zamani, wakasema seme dokima yao kaskazini ni kwa nani, kwa kaskazini kusini ni kwa magizini. Sasa kote ninapapagabulia ba ndugu yangu. Nani? Maana Kiendanzira ndio Kiswahili. Maana Kiendanzira ndio njia ya zamani kwenye kupalikuwa kana baya pasula mabalabala. Na ishaka hama. Na ilishaka hama, ishaka pandia sasa yulu kidogo, sasa yulu iko yulu sasa kunyie. Okay. Ya Pasia kwa njia kwenye mkubwa wake iko ye Moize Pala Kalekene mpaka ya Pasia njoo hapa. Njoo tuko napenda hii mamiti yote laziangushe ili ke jamaa yote ikije kamata mashamba kubudongo wao. Na nakia kundisha kila mtu akona kuya. Basi tusiana na. Nyali uzaka mwali shaka hapa ni Papa Leonare Mobile. Akaujisha kule kote. Yenye biko njoo vile. Lero kwenye kulikuwa baraza mama. Kulikuwa baraza nina yaji nilikuwa huko na nitekala. Yuko nasema msauti ya mfuko. Inga ma. Nabona kaira ekania. Kania hano. Hali kaira. Aka. Aka dachinyira. Ani hapo. Mama, maliza mzozo. Ahonje nalema. Mama, maliza mzozo tafikia kule kumugini tuvimalize mara hiyo vyote, sitaki fuyo. Nyie mko jamaa. Monje papa, tusipigane na jamaa yetu. Mkasipo na kuyo kwa bo. Sawa. Chungwa hai. Hini. Mpaka wa
Kitu kama borne hakuna njoo hii. Borne hakuna njoo hii. Borne ya kune njoo hii. Bo. Ni kwa demai. Ndio mama. Lero sindesha musungo kwa telefone okwemubwira lakini kiro tulweka no mushakulu Ye baba. baba wao mwaka watu bamali kulia kuhana baba mama okohana inga nafasi yosi eyenda tena yabirishala omobe alebi abakama maana nafasi yosi no si ariyo kukomboa nafasi yoshi na maana achihanda leo chekipima ya nafasi yoshi etemo nyumba maana nafasi iwo uya iriro muisa elibwambu ulokoche kaho uloko kwatia banya kangwanji kandi chinose tutasamberacho na ucho cyo tutasamberacho no ma place vide au shi abisha na mbi alebe chihanda no kondambia no chihanda kuna mabera cha parcelle kama sasa tukatambana kifu watu situingie pole pole. Ye mama ni mama yetu. Ukakuwa kama ni parcelle mfano ya 30/20 usikuye pigana kuna jama. Utaongea naye kama ni parcelle unamwachia nayo parcelle lakini ni parcelle yani jamaa tutakiasi gabula ye kwanza musi katale jamaa juu ya kusema juu mmetoka udongo mubanyanganye hapana jibu ni hapana. Najua kwanza tunasema viko kidogo. Tunasema kwanza kusema lakini sasa takuya tulisha kia kutana ni wewe. Sawa gizi nikasema na ninyanganya Azora nitakuwa nimekosa. Azora. Nitakuwa nimekosa. Azora ni kaka yangu. Ndio naomba tunajua chini. Basi. Tuko na mwendesha juu kusema gizi mapasele gizi zote. Yangu Dani na wengine wote gizi liko Goma, parcele zimegabuliwa kuuba ndugu yangu wote. Ye dada Ade amepata yake. Da Mariamu amepata yake. Da Marse amepata yake. Joele amepata yake. Keta amepata yake. Pasia amepata yake. Pala amepata yake. Divine naye amepata yake. Da Mariamu amepata yake. Joele naye amepata yake. Zingine kwengine kwa kuna bakilia sasa watangushaka miti ndio zenye tutagabuliaka va ndogo yangu watoto wa papa wa mloko wa Birere Mobile Leonare nabo tutabagabulia kwenye watangushiaka miti nabo ndio takuwa sehemu yake. Lakini sipendi mtu aujishake parcelle. Mtu wote mwenye alijishaka parcelle za Goma siku tuligawanyaka. Huko hiko kwa kugabuliwa. Huko ni kuasili les conditions vakuye vajenge. Kila mtu atakuye kula kwa tafuta linyanja limwalimoya. Mimi nataka village ya Kalekene ya Jama ijengewe tulete mvuma ku village yetu. Na mahero yetu tukipata shida leo na kesho deja tuko tayari ku mahero yetu kuzikia hako mwenye anaweza patikana leo wala kesho entre mimi kama ni nani deja tushakuwa autorize azikiwe pale. Na mimi hapa kwenye kunaitiwa kicho hapa kwenye manyumba na mnyumba mwetu naikala niliuza hivi vyote kufranga kwa kukimbiza wenyewe walikuwa wanaikala hapa nikawapatia franga hapa na mimi kuna bakilia
wangu. Lakini jamaa wote mwenye atakuwa nafika huku deja tulishakuwa na adresse hapa njo ku residence yetu. Aksanti. Lakini hapa nilipapania hapo franga. Kifupi hapa ni kwetu, manake hatuko tena bashege, hatuko bapangai, deja tulishakuwa na adresse.